Moram priznati da si jako lijepa, tako da ne vidi se da si neispavana. Imam dobro kirurga. A to ti je ono šunka sir. Što je šunka sir? Pa, znaš kako se kaže, ti bi se jeba da ne uđe. Kakva si kad si u vezi? Joj, strašno, ja likovima dajem svoje kartice, i te gluposti, razumiješ? Hoćeš biti sa mnom u vezi? I tu scena, ti ideš sa drugim muškarcima, zatvorena si u sobi. Da, geguju me svi u sobi, bog te. Imaš zdravi razum. Imaš li, funkcioniraju li te moždane vijuge? I onda sad kad ti to kaže OnlyFans kurva bez srednje škole, onda se zapitaš. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Za sve vas koji nas inače pratite, pišite nam, lajkajte, šerajte, subscribeajte se na našem YouTube kanalu. A u današnjoj emisiji imamo jednu od najpoznatijih influencerica generacije Z, Nika Jelčić. Boki, dobrodošla u Mi Bom. Dobar dan, bolje te našla. Kako si? Ja sam dobro. Ti vidim prekrasno izgledaš. Hvala, s obzirom na to da je bila žurka do kasno sinoć. Slobodno stavi sliku koju sam ti poslala na WhatsApp da vidite kakva transformacija se dogodila u sat vremena. Kasnila nisi, tak da odgovorna si. Nećemo lagat, kasnila sam 15 minuta i dobila sam jučer jezikovu juhu jer sam i na svadbu uspjela zakasniti, tako da treba me prozivati zbog toga i treba me držati odgovornom zbog te jako ružne navike koju imam i sram me bilo. Iako zahvalna sam ekipi koja je isto zakasnila, pa nije tak strašno. Da, oni su isto malo kasnili, pa onda nije bad. Ja ti opraštam, meni je bitno da si ti došla, da super izgledaš, da si odmorna, freshing i tako dalje. A jednu stvar sam ti htjela pitati, poznata si po OnlyFansu? Poznata sam po puno stvari. Poznata si po puno stvari, ali mene iskreno, imam 100 pitanja za tebe, ali najviše me zanima OnlyFans. Kako, šta, zbog čega? Zbog para i zbog, razmišljala sam ja o OnlyFansu već kad je nastao OnlyFans. U principu sam ja bila kao, ovo je dobra ideja, sviđa mi se kako bi ovo moglo izgledat. Samo što sam tad imala 80 kila i nedovoljno muda za to. Čekaj, imala si 80 kila? Je, da, smršala sam skoro 30 kila u zadnjih godinu dana. Kako? Pa istraumatizirao me bivši. Okej, to nije smiješno, ali urnebesno. Znaš zašto? Zato što me istraumatizirao do te granice da sam smršavila i oduzeo mi je cice. Imala sam lijepe cice prije. I onda kad sam smršala, meni niko nije rekao da kad smršaš da ode. To prvo sve ode dole, da. I onda smo sad riješili taj problem. Tako da, give guilt. Ovo je ekskluziva, znači napravila si cice. Jesam, vidiš da su tu su. Pa, evo ovo što vidim, jako lijepo i prirodno izgleda. Hoćeš da ti pokažem sliku? Može. Aj, čekaj, sad ću ti pokazati sliku. Vama neću pokazati sliku, ali ako želite vidjeti sliku... Prijavite se na akaunt. Ok. Imate akaunt? Nice. Nice. Jako mi se sviđa. I meni isto. A kužiš, velike su, ali nije onak sad da, da su prevelike. Da, reci mi šta misliš. Pa evo sa ženske strane, stvarno mislim da su evo... Nije to prirodan look, da se razumijemo. Ne, meni ovo odlično izgleda. Stvarno su odlične. I doktor mi je fakat super, objasnio mi je doktor. Čekaj, jel ti to sad kao raste... Ovo je ulaganje u biznis. Pa to sam te htjela pitati. Prvo mi objasni kako uopće OnlyFans funkcionira. Jer meni stvarno, moram ti priznati da sam išla malo po uredu i onak sam ispitivala ko ima OnlyFans, želi vidjeti kaj Nika tam radi, a i svi onak niko nema OnlyFans. Pa niko ti ne priznao. Aha, ajde reci mi kako funkcionira. Pa ništa, znači imam feed, ko Facebook. Mogu stavljati slike na feed, pretplata košta da, znači imam na tom feedu objavljam slike za sve pretplatnike. I onda u chatu ko plati pa se klati kako to već ide. Dobro, onda znači neko plati više pa onda šta, šalješ privatno slike ili... Eksplicitan sadržaj u pitanju u svakom slučaju. Znači moj OnlyFans profil nije za maloljetnike, nije za mlađe od 18 godina. Sadržaj je pornografskog oblika, logično. Da naglasim, čisto da ne bi bilo. I ne preporučam to djeci, niti preporučam bilo kome da otvori OnlyFans, ali ćemo do toga doći kasnije. Samo se ograđujem zato što su se našli su se budale koje su odlučile izjaviti da ja to promoviram kao nešto super. Ali što se tiče sadržaja, eksplicitan je, samo što je na feedu sve cenzurirano. Više su tipa slike koje nisu sad
tak strašne, jel? Okay. A nisu ni za Instagram doduše. Mogu se slične slike vidjeti na Instagramu, ne moje, ali ja sam svoje odlučila naplatiti, a u chatu su više manje onako malo su. Čekaj, koliko znaš još cura da ima OnlyFans? Pa znam ih puno u stvari. Pogotovo kad sam otvorila profil sam se malo integrirala u community i fakat puno ljudi. Ja ne znam stvarno nikoga, ja znam samo tebe. Ja ne osuđujem, da se odmah razumijemo, ali me zanima baš taj dio oko društva, oko cura s kojima se družiš ili nalaziš, jel to se skriva onak ili svi otvoreno razgovaraju o tome? Pa iskreno... Ja znam samo tebe. Da, mislim, nisam ja u nekom pretjeranom kontaktu sad da se mi družimo ili slično, samo znam cure koje rade, nekima sam pretplaćena iz suporta između ostalog i sve, i inspiracije. Čekaj, možeš se tak suportati sa drugima? Da, to se tak inače i radi, sam što ja pružam support u obliku subscriptiona, nisam još za suradnje. Za sad sam sama svo što se tiče sadržaja sam sama. Ali nikad ne znaš, možda se dogodi neki kolab. A jel cure otvoreno priznaju da imaju OnlyFans ili mi je to onak malo tabu tema? Pa mislim, na Balkanu je sve što je vezano za žensko tijelo, pogotovo ne daj Bože golo žensko tijelo tabu tema, tako da razumijem ako neko ne želi pričati zašto. I isto tako razumijem ako neko recimo ne pokazuje lice. Ja recimo idem isključivo na ime, prezime, lice, tetovaže, sve. Tako da bi bilo glupo da ne pričam o tome. Pritom svjesna sam svog postupka i svoje odluke i moram stati iza toga. Pa neću skrivat ko zmija noge da to radim. Lijepo da si... Znaš šta? To je pošteno. Ako se mene pita, ja kažem jesam, to mi je izvor prihoda, ko hoće nek izvoli, ko neće ne mora. Jer... Jel gledaš na to kao posao baš? Da. Ili ti je ono to for fun? Ne, nije fun. Nije fun? Bilo kakva javna industrija, muzika, gluma, bla, 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 Hollywood, jel? To je sve jako odvratno i jako dehumanizirajuće i jako su teške industrije, pogotovo, nažalost, za žene, jer this is a man's world, right? Da. Ali treba naučiti profitirati od toga. Nije fun. Isključivo je posao i gledam na to isključivo kao izvor prihoda i kao, ajmo reći, pokušavam skupiti kapital dovoljno velik da mogu nastaviti dalje, da se mogu maknuti iz toga što prije. Voljela bi otvoriti svoj restoran, voljela bi se baviti malo kozmetika, šminka, salon, ali bih htjela jednog dana recimo imati tvornicu i skincarea i šminke, jer bih htjela servirati proizvode na tržište koji su pristupačni, a dobri, s obzirom da se muče na već znam šta žele ljudi, mislim da nisam kemičar, unajmila bi, hvala Bogu, i Labos i iznajmila bi Labos i sve to da napravim savršenu kolekciju i voljela bi muziku, baviti se muzikom i onda nakon svega toga... U kojem smislu? Pa da pjevam. Ozbiljno? Da. Znam pogoditi. Jesi već nešto pjevala do sad? Pa mislim, nemam nikakav projekt vani, ali radimo sad na tome, tako da bi trebalo uskoro. Dobro. Če ostanem bez glasa. I nakon što se skupe sve te pare i nakon cijele te priče bi voljela malo ubaciti u nekretnine. Znači ti bi, koliko ja vidim, na sve strane išla, ali pomalo. Ali pomalo. Ne odjednom, da. Znači nije znači neki dream job bi ti bio skincare i nekakav restoran. Ne? Nemam dream job. Nemaš dream job? Ne. Okay, ali moj dream job je da ne radim ništa. Pare nek se prave same, ljudi nek rade za mene, ja ovako sve četiri u zrak i doviđenja. Ne, bilo bi ti dosadno. Ne bi mi bilo dosadno. Jer ti kad ništa ne radiš u životu, to ti polazi sve u nekakvu destrukciju, tako da vjerujem i da će ti bilo kakva zanimacija, bilo kakva obaveza i posao, to ti sad možda zvuči glupo, ali ćeš se sjetiti mene za tamo negdje 10 godina. Ajmo definirati ne radit ništa. Ne radit ništa, da možeš apsolutno ništa ne radit po cijele dane. Kad kažem ne radit ništa, ne mislim da onak sjedim i da blejim cijeli dan u krevetu, nego da ne moram kao fizički raditi, kao da kužiš. Voljela bi ja raditi svašta. Putovat i volim ići u muzeje, pogotovo u čudne muzeje. Volim piknike i prirodu
kad ima slapova i onda sjednem na kamen i pušim svoj ajkos tamo i razmišljam o životu i onaj thinking man, tako, prirodu volim, putovat volim, volim se družiti sa svojim prijateljima. Kuš, ima tu puno stvari koje obuhvaćaju to da ne radim ništa, samo u principu, čekaj da preformuliram. Nije da ne želim raditi ništa, nego ne želim da meni neko govori šta ja moram raditi. Želiš biti sam svoj šef. Trenutno si i dalje sam svoj šef radi OnlyFans account i tako dalje. A zanima me, je li ima kakvih nemoralnih ponuda? Ima uvijek nemoralnih ponuda, ali ja sam stvorena za nemoralne ponude. Znaš, tipa, hoćeš nam reći neku. Dobro, okej, u tom kontekstu nisam stvorena za nemoralne ponude, jer nisam baš za prostituciju što se tiče OnlyFansa, ali dobila sam baš ono... Čekaj, ali puno ljudi govore da je OnlyFans čista prostitucija. Pa ne govore, šta da im ja radim. Okej. Živi bili. Okej, znači ipak imaš neku granicu. Da, zato što prvo i osnovno, iskreno, mislim da je seks super stvar i da je jako zabavan i da kad se seksaš s nekim ko ti je dragi, ko ti je cool i ono da ste kompatibilni, da imate super energiju i sve to ono, jel, da je to zabavno i da je to jako lijepo. I da sam to znala prije, mislim da bi puno bi bolje prošlo u životu po pitanju muškaraca. Nisam osobno za prostituciju, kao da prodajem seks za novac, jer za to nemam želudac, iskreno. Nadam se da se nikad neću naći u poziciji da ću se morat baviti tim, jer once again, pored toga što je ilegalno, znam par djevojaka koje to rade i baš treba imati želudac za to. I treba biti mentalno spreman, nije to koliko god da zvuči kao joj pa ti se prodaješ za pare ili tako nešto, pričamo o prostituciji, ne OnlyFansu, na temelju njihovih iskustava. Iz istog razloga sam za legalizaciju prostitucije da bude sigurno, jer ne bude se nikad riješio problem prostitucije, s razlogom se zove najstariji zanat i mislim da bi trebalo nekako to regulirati jer postoji, tu je i neće to niko obrisat, neće doći deda s neba sa bijelom bradom i biti kao baniš prostitucije, it's not gonna happen. Isto kao i abortus, recimo. Dvije jako različite stvari, ali može se povući paralela. Hence, dobila sam jezivih ponuda za jezive količine novaca, ali eto, nisam baš... Nema tih para. Gle, to ne znamo. Ja iskreno mislim da su svi, sve možeš potplatiti. Ne postoji čovjek kojeg ne možeš potplatiti. Sad ja ne bi ti ništa, aj sam pusti. Kad vidiš te nule, ja sam bila kao jebenci. Stari moj, kako da ja ispostavim fakturu za ovo. Nikad ne reci nikad. I to je jako bitna lekcija koju sam naučila, jer svaki put kad sam rekla nikad sam jesam, zato sam sad rekla da se nadam da se neću naći u poziciji da ću se morat baviti tim i ne bi voljela, ali stvarno nikad ne znaš gdje te život može odvesti. Ko meni garantira da neću završiti s iglom ispod mosta za 10-20 godina? Ne može. Nećeš. Pa, ali ko zna, neću. Ja se nadam da neću, ali možeš. Možda ću biti milijarder za 10 godina, možda izginem kad izađem van. Da li bi bila sa dečkom koji ima OnlyFans? Pa. U vezi? Bila bi sa dečkom koji ima OnlyFans. Znaš šta ću ti reći? Ajde razmisli, da li bi stvarno bila s dečkom koji ima OnlyFans? Da, fakat bi. Pa ja imam OnlyFans. Bilo bi malo licemjerno da dođem i da kažem... Dobro, to je istina. Ali bi bila ljubomorna? Na šta? Zato što... Pa gle, s obzirom da znam kako funkcionira industrija, ja mislim da bi puno momaka koji su u načelu protiv toga, kad malo dublje zađu u to da bi se predomislili, s obzirom, mislim, neću otkrivati svoje poslovne tajne, možemo pričati o tome kad se prestanem baviti OnlyFans, ali ne bi bila ljubomorna jer mislim da ne bi imala na šta biti ljubomorna, jer kao... Kužiš šta se sve događa iza toga. A prijatelji, kak te prijatelji gledaju na OnlyFans? Jel to podržavaju, jel onak... Jesi izgubila možda neke prijatelje? Ono tipa da je neko rekao je to mi onak malo too much. Ne. Ili tak nešto. Jel imaš potporu od njih? Izgubila sam prijatelje zato što su me pokušali iskoristiti i olakšati me za par nula. Pa znaš kak se kaže, nikad ne surađuješ sa prijateljima, nikad ne posluješ sa prijateljima itd. I to mi se dogodilo, opalili su me po džepu, koštala me ta lekcija par hiljada eura, ruku na srce, ali da je neko, mislim,
Imam prijatelja koji se ne slažu s tim i to je skroz u potpunosti ok. Ali nešto, i zašto te ljude između ostalog nazivam prijateljima, je zato što razumiju koncept. I jasno im je da je to moj život i evo imam jednog prijatelja koji mi je rekao, gle, osobno mislim da vrijediš više od toga, ali znaš šta radiš sama, pametna si curka, znaš, svjesna si posljedica i sve to, dok si ti sretna, ja sam sretan. I to je skroz ok. I u potpunosti sam ok s tim pristupom, naravno da neće svi to podržavati, niti ja očekujem od svih ljudi, od bilo koga. Od bilo koga. Nisam školovala. Nema veze. Čekaj do tog dijela. Od bilo koga. Nisi školovala, ćemo isto doći. Taj dio me isto zanima. Ne znam o čem sam sad pričala, ali uglavnom da, imam prijatelje imaš prijatelje koji su s tebi podržavaju te, makar znaju da to ti puno više vrijediš od toga. Ja bi se složila s njima, ali dobro, nema veze, i dalje ne osuđujem, samo kažem. I'm just saying. Zanima me jedna druga stvar, da li si sad trenutno u nekakvoj vezi? Pa nisam u vezi, ali... Koji ti je status? Status je, istraumatizirani smo jedno i drugo, ali se pazimo jedno na drugo i kao poštujemo se, volimo se, ali nismo u vezi. Ne znam kako da to objasnim. It's weird, ali nije uopće komplicirano. Čak ne bi to nazvala ni situationshipom. To sam te htjela pitat, stani, šta znači situationship? Znači ja sam ispod kamena očito izašla, čula sam taj izraz situationship i vjerovatno još puno izraza koja vi generacija Z koristite, a ja nisam nikad čula. Objasni mi šta znači situationship. A to ti je šunka sir. Šta je šunka sir? Pa, znaš kako se kaže, ti bi se da ne uđe. Mislim, ja sam rekla njemu, gle, frende, mislim, to je dečko pritom kojeg, znamo se mi već godinama. I nisam uopće očekivala nikad da bi se mogli prespojiti na takav način, ali dobro. I ja sam njemu rekla, znači, ako te zanima moje mentalno stanje o tom šta ja mislim o vezama, upiši moje ime i prezime na Google pa ćeš vidjeti kaj mislim o vezama. Tako da nisam za vezu i komuniciramo to, a iskreno mislim da nema ni potrebe da... Jer kao, to je obaveza. Razapnite me sad. Jel situationship onda neka veza bez obaveza? Ali nije ni to. Nego? A kako onda nazivate vezu bez obaveze? Ili ima neka posebna riječ za to? Ultra casual dating. Da. Okej. Ne, nisam popustila priliku za... Znači i dalje šunka sir, okej. Mislim, kuš, lijepo mi je. Znaš šta, uživam u vremenu kojeg imam s njim. Ne znam koliko ga imam. I lijepo mi je i dok mi je lijepo nek ide. Ali mislim da ne treba požurivati sa stavljanjem etiketa jer je to obrazac kojeg ponavljam često u životu. Zaljubim se ko majmun ovako i ja... A kakva si kad si u vezi? Joj, strašno, ja likovima dajem svoje kartice, i te gluposti, razumiješ? Hoćeš biti sa mnom u vezi? Pa, at this point, znaš šta, bolje čovječe da si nađem ženu nego lika, jer this is embarrassing. Znači, ja sam onaj muškarac kojeg drugi da sam muško, ja bi bila onaj muškarac kojeg drugi ljudi bulijaju za jer bi ja išla i plaćala OnlyFans. Ok, znači ti si idealna. Zgodna si, daješ kartice, kuham, kuhaš, pereš. Stan, nemam auto jedino, ali radim na tome. Ajde. Provući ćeš karticu za neki auto. Da, ma ne, ali dobro, ajde, kako si kad si u vezi? Zaljubiš se ko tele i šta, ne vidiš ništa? Da, ne vidim jebe život, opet ne znam gdje je levo. Pa mislim, slatka sam, osobno mislim da sam slatka kad se zaljubim, toleriram svakakva sranja i gluposti evidentno, ali sam si rekla da nema više. Sad... A što misliš o prevari? Pa ja mislim da ne možeš utjecati na nju. Ma ne to, jel bi oprostila? Šta misliš zanima me što ti misliš o tome? Gle, osobno, ako saznam za prevaru, mi smo upravo otvorili vezu. A to je igra koju ne može muškarac pobijediti, jednostavno. Rekla sam, pitao me već neko nekad jel bi bila u otvorenoj vezi. I osobno ne vjerujem u monogamiju, mogu je ispoštovat, mogu se zamisliti s jednom osobom do kraja života, ali mislim da u današnje vrijeme monogamija really ain't a thing no more, zato što se
ok, neću reći svi, ali jako puno ljudi se vara i većina se švaleriše okolo, ali... To sam te baš htjela pitat. Mi smo te imali tu gošću, odnosno psihoterapeutkinju Ivu Mikulić, koja je na moje pitanje kad sam je postavila kako generacije ove mlađe gledaju na nekakve vrijednosti, veze, prevare, bila je tema prevare i tako dalje. Ona je u principu rekla da mladi uopće se ni ne upuštaju toliko duboko u te odnose, tako da ni ne osjete te prevare. Kaj ti misliš o tome? Ti si u toj generaciji. Površni? Da, jeste onak površni, jel uopće ulazite ozbiljno u odnose, jel se stvarno svi varate međusobno, kak ti kažeš? Da. Stvarno? Mhm. No to je žalosno. Je. Ali znaš šta, na kraju dana, gle, okay. Sad kreće druga noga. Sad idemo jako. Smatram da smo premladi za takve ozbiljne odnose i da su veze u našim godinama kinda stupe. Jer kao mladi smo, trebamo eksperimentirati. Treba nam životno štivo da bi jednog dana potencijalno mogli izvršiti tu monogamiju kako spada. Jel? Kako nam je prepisano. Kako nam je Bog rekao, da, ili whatever. Once again, ne smatram da je baš najzdravije biti u vezi s obzirom na našu generaciju, na naše godine, jer smo rekle smo, glupa djeca. Isto kao što su svi bili glupa djeca kad su bili mladi i zato se kaže mladost, ludost i treba živjeti život u našim godinama i bolje da pritom, ja sam nemoralna, ja sam sad tu nešto, palite me na trgu Josipa Bana Jelačića i sve to. Najgori su ovi koji su povezama. Neću lagati. Ja se slažem s tobom. Kužiš, mislim, ja se slažem. Desilo mi se par puta gdje sam bila kao, zar i ti sine brute? Da. Zar i ti sine brute? I iz istog razloga mislim da nismo baš najzrelija generacija za takve ozbiljne odnose i da smo uopće, ne kažem da smo nesposobni biti u zdravim odnosima, ali s obzirom i na generacijsku traumu i na sve to, učimo isto te stvari od nekud, jel? I ne moram se pohvaliti. Imam osjećaj da ste vi svi na mobitelima od 0 do 24. Kako generacija Z rješava probleme? Da li uopće razgovarate ili se svi dopisujete međusobno? Jel kad odete na date svako na svom mobitelu pa se međusobno? Pa, za druge ne znam. Ja jako, s obzirom da mi je posao na mobitelu, moj screen time, dobro pa nije 24 sata, volim kvalitetno vrijeme s ljudima. Isto tako volim kvalitetno vrijeme gdje možemo, appreciate tišinu, sjediti jedno kraj drugi, sam recimo scrollat TikTok ili tako nešto. Ali appreciateam prisutnost, da si mi tu, da te mogu, da osjetim tvoju energiju i to mi je bitno. Ne moramo sad pričati o nekim o ekonomskom stanju svijeta ili ne znam ja o čemu, ali samo da smo tu, da nam se aure spoje i da dijelimo međusobnu energiju. To cijenim. A što se tiče screen time-a i što se tiče dopisivanja, puno smo na mobitelima, logično. Osobno volim komunicirati, volim rješavati probleme, volim pričati i volim, potrošit ću 5 sati ako treba na razgovor sa osobom koja ga je vrijedna, da se razumijemo. Trebamo podijeliti na ljude koji su vrijedni razgovora i razumijevanja i na ljude nad kojima nekad treba izvršiti nasilje. Znam da zvuči šokantno što ja ovo izjavljujem i nedavno, prije par dana sam imala brik 1 gdje sam promijenila mišljenje oko toga kako nasilje nikad nije rješenje. Iskreno, ne mogu se složiti više s tim. Nekim ljudima treba dati mamu. Okay. Ne znam kako smo došli do ovoga, ali da, puno pričamo na mobitele. Znam kako smo došli do toga, ja sam te istrigerirala toliko da si odlučila reći da je nasilje rješenje. U nekim situacijama. Nekad, zaista je. Nekad, gle, evo, ajmo malo pričati o slučaju Moamera ovog iz... On normalnog glumio u Lud zbunjen normalan, razumiješ? I onda kad pročitaš komentar nekog debila koji napiše kako je to dijete možda slagalo za popularnost ili tako nešto, kako da ti uzmeš... Zašto bi ti trebao imati pravo glasa? Imaš zdravi razum? Funkcioniraju li te moždane vijuge? I onda i sad kad ti to kaže OnlyFans kuda bez srednje škole, onda se zapitaš, razumiješ? Ko je tu lud?
Ako je zbunjen, ako je normalan. Slučaj njega je stvarno potresao sve žive. Naravno. I mislim da dobro, nasilje ne treba promovirati, ali Ali na nasilje se može odgovoriti samo nasiljem. Hvala Vedrani Rudan što je izgovorila to, pa ću se osloniti na nju i na njenu izjavu. Gle, mislim, meni je žao. Meni je stvarno žao što je to tako, jer da imaju ljudi zdrav razum i da ljudi ne opravdavaju nasilje i da ljudi ne opravdavaju silovanje i sve te stvari, ja ovo nikad ne bi izjavila. Razumiješ? Sad, ja kad circle backam svoju situaciju, recimo, sa nasiljem, ja sam napravila najgluplju moguću stvar koju sam mogla napraviti. Otišla na policiju i prijavila ga. Šta bi ti sad napravila? Pa sad je prekasno da bilo šta radim i tako je kako je, ispala je situacija tako, ali da mogu vratiti vrijeme, postala bi on. Ja sam idiot što je trebalo doći do toga da ja prekinem tu vezu. Ja ju u principu nisam ni prekinula. Mi nikad nismo iskomunicirali naš prekid dok nas policija ne rastavi, tako je bilo. Zadnji put sam ga vidjela kad je ušao na smijanu u policijsku postaju sa 3 policajca iza sebe. Zato kažem da sam napravila najgluplju stvar. Jer nas sustavi ne štite. Uzmi buraz. Ja sam, u tom trenutku sam još zaljubljena, još kao bla bla bla, izbunjen si u toj situaciji, ne znaš šta se dogodilo i voliš ga i ne želiš mu zlo i sve to. Sad, u ovom trenutku da sam bila pametnija, od XY ljudi koji mi je izgovorilo rečenicu samo mi daj adresu i ništa se ne brini. Idi radi što hoćeš. Iskreno, jer sad je dobio krila. Ne samo on. A i što je on dobio krila? Drugi su dobili krila. Ja sam dobro prošla. Mene niko nije upucao na live. Kako misliš drugi su dobili krila? Drugi su dobili krila ne samo sa mojim slučajem. Nasilnici sa takvim pristupom države dobivaju krila. Jer šta se njemu dogodilo? Ja se tebi stvarno divim oko tog dijela, zato što ti si jedna od ljudi koji otvoreno i javno priča o tome. Neke stvari možda sustav i policija ne mogu riješiti, ali ja smatram da kad žene u nekom trenutku sve više i više krenu razgovarati o tome i sve je to na kraju nekakav javni linč, da će se muškarcima danas sutra sve manje i manje će im padati takva, s oproštenjem, srama da rade. Neće. Misliš da neće? Ne, neće, zato što znaju da ih čuvaju. Šta je on dobio? Star moja, lik me skoro ubio. Once again. Nije me udario šakom u glavu ili slično. Davio me. A šta se točno dogodilo? Niš, prikucao me na Mike Tysonovo me na pod i davio me. Taj dio sam te najviše htjela pitati. Bili ste na nekoj svađi i da, došlo uvijek dođe i svađe. Do fizičkog napada. Je li to bilo prvi put? Prvi put je bilo u Zagrebu, kod mene u stanu. Par tjedana nakon što smo javno objavili vezu. Trebala sam je prekinuti prije toga, da se razumijemo. Točno znam prvi put kad mi je napravio scenu sam trebala prekinuti tu vezu. Što nego, tad sam i čula tu intuiciju, čula sam taj mali glas koji mi svaki put, za svakog lika, bilo kog, s kim god je u pitanju, mi kaže to nije to. Napravio je scenu fizičkog nasilja? Ne. Napravio scenu, otišla sam sa društvom koji su svi bili likovi. Doći ćemo do mog druženja sa muškarcima intenzivnog, jer bi voljela pričati o tome, jer ima jako puno veze. Odgovara mi muško društvo i stvarno, pik mi glupača, preferiram u nekim situacijama muško društvo i dogovorila sam se za escape room s ekipom, jel? I mi otišli u escape room. I on je kasnio jer trebao doći on, ali je otišao na prijevoz kasnije iz Srbije. I tu scena, ti ideš sa drugim muškarcima, zatvorena si u sobi. Da, je, gang me svi u sobi, bog te, rješavam zagonetku, pokušavam pobjeći iz sobe, uplatila sam escape room frende, ako sam htjela da me 6 likova napravila bi to doma, ne bi išla plaćati escape room za to. Okay. Zato kažem, prevara je nešto na šta ne možeš utjecati. I zato ljubomora ili bilo kakve takve fiks ideje mislim da su glupe, jer ne možeš ti nekog zaustaviti u tome da te prevari. A koji ti je danas deal breaker u ponašanju kod druge osobe? Pa iskreno sad ih ima puno. Sad sam u stanju reći, pozdraviti se sa nekim ako mi se ne sviđa kako diše, iskreno. Jer kao,
znam što stavljam na stol. I puno sam razmišljala o tome. I koliko god da se vraćamo na to da sam OnlyFans kura bez srednje škole, imam jako puno toga za ponuditi. I stvarno, ne mislim da sam in the long run veoma ironično loš catch i neću više pristat na minimum. Ne bom više odgajala tuđe sinove. Učila ih kako da se razgovaraju i kako da komuniciraju, da nasilje nije okej, da ne govore mamama da su itd. Jer pritom imam ja isto jako puno maslaca na glavi. Ja isto moram raditi na sebi. Ne mogu raditi na tebi i na sebi u isto vrijeme. I hence nisam zato ni spremna na vezu, jer dok ja ne riješim neke svoje mušice koje potencijalno mogu biti opasne u vezi, ne bom bila u vezi. Jer gle, s obzirom na moje djetinjstvo i s obzirom na to što sam sa njim prošla, ja isto imam jako veliku predispoziciju da postanem takva. I ja se trebam boriti protiv sebe, jer kad sam vidjela kako svijet reagira na to, kako sistem reagira na to, sustav, izvinjavam se, i kako općenito ljudi reagiraju na nasilje, da ga podržavaju, da ljudi vole nasilje i ta sranja, jel? Trebam jako ići protiv sebe da ne postanem ista. Jer kakvu poruku su mi poslali? Rekla ste da imaš predispozicije. Zašto misliš da imaš predispozicije? Radi djetinjstva? Pa zato što je bilo svašta u mom djetinjstvu i baš sam naučila puno o sebi na psihoterapiji, jer kad sjedneš i kad popričaš sa sobom, kad se zaista iskreno pitaš zašto ja, a ne kao, a zašto ne, kao, ajde, zašto, stvarno, da vidimo u čem je problem, jer ovo nije normalno, ove stvari se ne bi trebale događati. I onda tako kad sam malo backtrackala svoje djetinjstvo, sam bila kao, oho, dobro, ima materijala, bilo je tu svega i svačeg i ne bomo pričali o tome zato što sam naučila da se o traumama na internetu ovako ne priča. Može se pjevat o njima, može se pisat o njima, pričat ne, zato što mi tak niko ne bu vjerovao. Tako da sada ja tu bez veze trošim vrijeme da me neko napiše sad si ti ovo, sad si ti ono. Jel misliš da je to jedan od razloga zašto nisi završila srednju školu? Ne, nisam završila srednju školu zato što ja osobno mislim da ova osoba ovdje, ne bu ništa imala od srednje škole i od fakulteta, osim možda da znam sastaviti prosto proširenu rečenicu, to mi ne bi škodilo, ali evo, malo čitam knjige u zadnje vrijeme pa radim na tome. Šta čitaš, nešto mentalno? Joj Bože, mučim se, veoma ironično, uzela sam da čitam Princa od Machiavellija, ali na engleskom i... Pa super, znači naučit ćeš engleski prije. Pa mislim, engleski pričam bolje od hrvatskog, što je najgore, i za to me prozivaju svi, Bože moj. Kad kažem nešto, ne pričaj hrvatski, nauči engleski. Engleski je... International. Tako je, internacionalni jezik i svi trebamo znati engleski i kineski. Budite zahvalni dok pričam na engleskom. Kad počnem pričati na kineskom, onda će onda se pitajte šta je. Što se tiče srednje škole, nisam nikad bila dobar učenik. Što više mislim da sam bila ono dijete kojem je trebalo neki poseban program ili slično. Jaj, daj molim. Ne, stvarno. Ja slušam tebe, ti razgovaraš bolje nego žene u mojoj generaciji koje su školovane. Ja mislim da ti nisi trebala biti po posebnom programu. Ja mislim da si ti samo bila ljena, ali me zanima moment u kojem si skužila ja više ne želim ići u školu. Okay. Jer da se razumijemo, srednja škola nije ni mene baš mazila ni pazila što se tiče ocjene, zato što jednostavno nisam bila zainteresirana, ali sam na kraju ipak završila i srednju i faks ovo ono. Budimo realni, da nije bilo moje mame, ne bi ja to vjerovatno tak brzo sve odhendlala, ali u kojem momentu se tebi dogodilo neću ići više u školu? Pa ja sam prvi put izgovorila rečenicu neću ići više u školu, najvjerojatnije prvi tjedan nakon prvog razreda osnovne škole. Neću lagati. Da, zato što mi je... Zato kažem da mislim da sam bila dijete s posebnim potrebama, jer se ja nikad, nigdje mučena, jadna nisam uklapala. Ali uvijek sam bila nekako na specifičan način istaknuta iz društva. Ne znam kako da to kažem. Imala sam fazu u osnovnoj školi. Ja sam, zašto mislim da sam bila dijete s posebnim potrebama i zašto niko nije prepoznao to i odveo me na test za autizam ili neko sranje. Ja sam organizirala sektu. Kužiš, u osnovnoj školi sam imala sektu doslovno djece.
I niš, ja sam sam njima bila ono vođa, ono, kaj ja znam, ili... Mislim, bolesno je. Ovak uzmem loptu i bacim loptu preko učionice i kažem, ko prvi do lopte, bit će moj dečko. I oni trče, šta je najgore, zvali mi mamu u školu. Ok, šta je mama rekla? Pa ne znam, možda me trebala odvesti negdje da mi skeniraju mozak ili neko. To nije normalno, razumiješ? I onda me, a pazi, druga stvar. I drugi dečko kaže kao, joj, ja bi u tu vašu grupu, ovo ono, ja mislila mi Winx i te gluposti, kužiš. Mislim da sam u stvari išla u ninja kornjača smjeru, kao, jel, ninja kornjača. Ja njemu kažem, važi trčiti 5 krugova oko škole. Razumiješ, to nije normalno. I on je to išao raditi. I on je trčao oko školskog igrališta 5 krugova, da. Ok, jesi imala tipa osnovna škola i srednja škola, jesi imala neke razlike u ponašanju? Jel ti se desila nekakva prekretnica? Pa pored toga što sam malo i odrasla, jel, od osnovne do srednje, nije, mislim, da, bila, mislim, tek sad vidim koliko je moje djetinjstvo i koliko su te sve neke stvari utjecale na mene i koliko sam projicirala. Ja sam bila nemoguća u srednjoj školi. Ja sam doslovno ono bila devil's do, ono, znači... Jel misliš da si tražila pažnju? Da. Ili sad to onako svačaš na psihoterapiji, ono kad kreneš, onda skužiš kaj si sve radila, zbog čega si sve to radila? Jako sam tražila i pažnju i validaciju i potrebu da me ljudi vole itd. Iako nisam ni vidjela koliko sam voljena od strane nekih ljudi. Iako sam izgubila kompas u nekom trenutku i baš sam ono ostala bez prijatelja, ali nekad je dobro kad ostaneš bez prijatelja, da se razumijemo, ali ovo nije bila jedna od tih situacija. I baš sam ono bila neurotična i Bože me sakloni, na što je to ličilo, ali pored toga što sam tražila pažnju itd. Bila sam iskompleksirana, bila sam i deblja i nisam imala ravan nosić, nisam imala lijepe cicke. I ono, projicirala sam to što sam bila, da kažem, ružna i debela. Pa nisi ružna i debela, pa, fakat više si nisam. Lijepa. Fakat više si lijepa. Nisam. Tako da, eto, meni si baš prekrasna. Nema misli da si ružna i debela. Ne, mislim da sam ružna i debela, ali sam bila. Dobro, ruku na srce. Po mom osobnom mišljenju. Možda ljepote u oku promatrača. Sebi sam bila. Zato sam se tako ponašala. Zato sam projicirala to. Što najviše voliš i što najviše mrziš kod sebe? Ne mora biti fizički izgled, može biti nekakve osobine ili nekakve vještine ili mane možda. Sad ih nemaš, da se razumijemo. A gled, uvijek imamo mane. Uvijek, čekaj, sad ću ti ih nabrati 10. Najviše, neću reći da mrzim, ali mislim da je jako ružno što si dozvoljavam da kasnim ljudima. To je baš ružno i baš ono odvratno i stalno si to ponavljam da shvatim, jer to je očito obrazac koji se ponavlja zato što me podsvjesno boli piša, razumiješ? Što je užasno i sebično i odvratno. Možda podsvjesno tražiš još malo pažnje, kao kasniš i to. Pa znaš šta, nije. Ne, zato što ta pažnja mi ne odgovara. Dobro, sad ti možemo oprostiti jer si kao bila na rođendanu Tulumu, svadbi, pa ajde, to ćemo sad, ali... ali evo... Realno koliko kasniš uvijek po 15 minuta, pa nije to sad neki... Ma joj, da ti kažem jučer koliko sam uspjela zakasniti na svadbu, prekrstila bi se, otišla bi, doslovno bi šetala van. Glavne vrijednosti koje te vode kroz život, imaš neki životni moto? Osim da ne kasniš. Pa vidiš, možda da mi je to životni moto ne bi kasnila, ali sam živim život. Svaki dan ko da mi je zadnji, iskreno. Jer nikad ne znaš kada će ti biti zadnji dan. A i stvarno, kao, oprostite na izrazu, ali moram ga sad slomiti, ovako ružno će zvučati kad kažem, boli me kurac za tuđa mišljenja. To je isto jako bitna stvar koju sam morala... To je ova stranka BMK, to je ok stranka, meni je ta stranka čisto ok. Kad si u toj stranci, onda je život puno jednostavniji i lakši. A reci mi, kako se suočavaš sa problemima? Ili imaš neku go-to osobu, ono kad je neko teško razdoblje ili jesi depresivna ikada? Pa ja iskreno mislim da sam ja u nekoj visoko funkcionalnoj depresiji, kako da to nazovem, jer kao, ne, nisam, možda jesam, ne znam. Osjetim one bed rotting momente, jer kao u toku korona me strgala. Korona nas je sve strgala.
obrijala sam pola obrve u koroni, onda znaš kakva je bila situacija i baš sam osjetila depresiju kad ne mreš ustati iz kreveta, oprat zub. Jer nije depresija, ja sam depresivan, ja sam sad tužan, to nije depresija. Jesi tad imala dečka, jesi bila u vezi tada? Da. I dan danas jako volim tog dečka i jako ga poštujem jer bavit se sa mnom tad, u toj fazi, u tom mom mentalnom stanju, taj dečko je heroj. Njemu treba dići spomenik. Ja stvarno, i znam zbog toga da me iskreno volio, jer ja da sam on, ja bi kofer, doviđenja, idi baci se s mosta ili koji god hoćeš glupače. Hvala prijatelju. Tako da, mislim da se razumijemo, i on je na neki način utjecao na to, jer mi je falilo. Jednostavno nismo bili jedno za drugo na taj način i osjetila sam to, znala sam to deep down i to nije on kriv. Da se razumijemo, ja sam kriva što sam pokušala promijeniti odraslog čovjeka, ali on je bezazlen, bezopasan u tom. Nije da ne pričamo o nasilju, nikad ne bi, vjerujem da nikad ne bi. Iako iskreno, TBH, sad ću ga opet slomit, puno prije bi shvatila da mi je on nešto napravio nego ovaj. Jer nakon njega sam baš sjela i bila kao, ajde sad da radim na komunikaciji, užasno komuniciram, ponašam se kao glupača od 12 godina, kad neki problem dignem nos i ne želim uopće rješavati kao ajde da radim na tome. I kad sam radila na tome, onda sam se spetljala s ovim i onda takva komunikacija nije imala smisla. Jer kad probaš normalno komunicirati s takvim debilima, uzmu i iznabadate u podu, kretena. Tako da, depresija je jako loša stvar koju sam, nažalost, osjetila. Okay. Što se tiče, sad da uspoređujem svoje mentalno stanje u doba korone i sad, to su dvije različite priče, ali dalje vidim da postoje te neke stvari koje me muče. Sad ne znam je li to depresija ili ADHD, nemam pojma. Meni svi govore da sam normalna. Meni je svaki psihoterapeut i psihijatar rekao, osim PTSP-a... Koliko dugo si već na psihoterapiji? Od kad se to dogodilo. Znači preko godinu dana. Već. Preko godinu dana. Da. A šta si najviše naučila na psihoterapiji? Gledaš sad godinu dana, koje su ti neke najviši momenti? Samopoštovanje i granice. Prvenstveno sa samom sobom. Da. Jer znaš šta, lako je uperiti u drugu osobu i reći, ti si depriviran. Da, treba preuzeti odgovornost. Treba preuzeti odgovornost. I preuzimanje odgovornosti. Znači, savršeno. Obožavam preuzimanje odgovornosti. Jer at the end of the day, it's not that big of a deal. Osim ako, naravno, ne povrijeđuješ nekog fizički ili ga baš ga, ako te radi na majmuna, to nije dobro. Ali svi griješimo. I svi smo griješni. I svi možemo pogriješiti. Svi možemo i u afektu izjaviti nešto i bla, 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 bla. Ali sve se to može iskomunicirati. Kužiš. Samo što mislim da je najveći problem jednog prosječnog čovjeka ego i ponos. Treba ubiti taj ego. I to učim na psihoterapiji. Ubijat ego. I ubijam ga iznova svaki dan. To si dobro rekla. Da, to je istina. Treba ga. Iako je na neki način, sad, tu je razlika između ega i nekog samopouzdanja, možda, ne znam. Ego te može, ako znaš hendlat svoj ego, može biti jako koristan. Voljela bi poslušati ovo za 5 godina. Šta ću misliti o ovom za 5 godina? Biće dostupno na YouTube kanalu. Da, subscribe. Trenutno mislim da ako znaš dobro hendlat svoj ego, da možeš imati koristi od njega, ali jako puno ljudi ne znaju hendlat svoj ego i svi misle da su najpametniji. Svi mi na neki način mislimo da smo najpametniji, ali treba nekad začepiti. Treba nekad znati stati na kočnicu, ubaciti u rikverc i reći, kriv sam. Ali, da se razumijemo, ljudi to jako vole iskorištavati. I nemojte si dozvoliti da vas neko gaslighta, guilt tripa, jer ja sam se ispričavala svom bivšem dečku za nasilje. Dobro da si me sad sjetila. Gaslighting. Šta misliš o tome? Šta misliš o ghostingu i šta misliš o gaslightanju? Mislim da je gaslighting ozbiljan oblik nekakve manipulacije, narcizma i tak dalje, ali šta misliš konkretno o tim osobama koje to rade? Pa mislim da iskreno svi imamo te predispozicije. Ja sam jako dobro naučila manipulirati u svojoj prošloj vezi. Vidjela sam taktike, kužiš. I onda
vidiš kad tebi to neko radi, potvrdiš da postoji cijela grana znanosti o tome, psihologije o tom i budeš kao wow, this is a real thing. I sad ja to znam. Mogu tebe gaslightat sad, mogu vas sve gaslightat ovdje, kužiš, ali mene ne mreš. Mogu probat. Pitanje je koliko si ti educirana o tome i koliko ćeš znati reći ne. Mi smo imali jedan cijeli podcast vezano za gaslightanje, tako da... Savršeno. Ali mislim da ti je gaslighting ima vezu sa samopouzdanjem i mišljenjem o samome sebi, zato što ljudi koji su ti zdravi sami sa sobom, Naravno. njih ti rijetko ko može gaslightat, zato što tebe kad nekog gaslighta ti u jednom trenutku osjetiš nekakvu anksioznost i misliš si šta nije u redu sa mnom. A zdrava osoba ti onak... Kaj pričaš ti? Exactly. Ali jako puno ljudi nije zdravo. Jako puno ljudi nije zdravo samo sa sobom. Da. Okay. I opet, nisam ni šela kruli minutu, ovo će se čuti na kameri kako je preskočilo. Nemoj mi se samo srušiti. Ne, neću, bez brige. Bolje da nisam jela, zašto bi se onda napuhnula već sad malo. Nemam više fluenta, otkrila sam taj neki prahić kojeg popiješ i onda te ispušete. Je li to legalno? Da, mislim, s obzirom, u stvari ne znam. Ima ga za kupiti u Srbiji, u Hrvatskoj nema. Pitam se zašto. Ali su ga influenceri promovirali, tako da ja vjerujem svojim odabranim, šalim se, ne vjerujem. Okay. Ali stvarno radi, ruku na srce. Nije me niko platio da ovo kažem. Zašto pričamo o ovo? Nebitno. Pitala se te za ghosting i za gaslighting. Prestani me manipulirati na mom podcastu. Ja nisam ništa. Ali kažem, trebali bi ljudi... Treba dizati svijest o tome. Jer ljudi jako puno ne znaju da su u stvari gaslightani, manipulirani. Niko ništa ne kuži, budu godinama u brakovima, ne kuže ništa. Ali pazi, to je sve djetinjstvo. To je sve i škole. I škole. Ja sam prvi gaslight, to jest guilt trip točnije, ne gaslight, doživjela od svoje mame kad sam bila loša, da sam ga klokovala, da sam bila kao what the fuck is this sentence, mom? Like, why are we talking about this? Rekla? Bila sam užasna u školi, classic story, nargilica, ja. Lagala sam za ocjenu, dođe žena na informaciju, tam kad pogleda one kečine u imeniku nije i dobro, to nije slušila. Bilo je dnevnika? Ne, nisam doživjela ja dnevnike. Nisam ni ja, ali to je dobro. Nije listanje i ko je koga otvori. A to me baš zanima, kako oni sad nasumično, a valjda imaju neki random nešto da stisnu pa Šta nas briga, završili smo školu. Ne, nismo. Ti pričaj za sebe, stara. Ja jer moram. Okay. Niš, rekla mi je, jer smo se selili u veći stan, kaže ona meni, mi se zbog tebe selimo u veći stan, a ti nama ovako. Kuš, ja sam bila tu kao stara, ne seliš se zbog mene u veći stan. Ok, da, imaš dijete. Mislim, ja sam u prošlom stanu imala isto svoju sobu, kao ništa i nije falilo da se razumijemo. I bogati plaću. Ali bolje da plaćam u Porscheu nego i u ruku na srce. Ali kažem, ne seliš, kao, nisam ja zaslužila taj stan svojim ocjenama. Kao, don't bullshit me like that, kužiš. I to je bilo tipa u 5. razredu osnovne škole. Ali si zapamtila to? Ali sam zapamtila, kužiš. I ja znam da se razumijemo da ne bi sad bilo da ja pljujem po svojoj mami na podcastu ili tako nešto. Ona je prvi put majka i prvi put isto živi život i prvi put ni ona nije imala lako djetinjstvo, da se razumije. Mislim, ne znam kako sam ja skužila iz priče i sve to. I sve su to generacijske traume itd. Sve, vidite, opet zanimljiv circle back. I ne osuđujem ja nju, niti ju krivim za to. Ali da sam stekla s obzirom na takve pristupe, neke nezdrave navike koje sad u odrasloj dobi trebam izbijati samoj sebi iz glave, jesam. Pritom kašnjenje, evo super primjer. Moja mama je mene znala čekat po pola sata ispred zgrade da se ja spremim, spustim i da dignem svoju guzicu i odem gdje trebam otići. Nije to trebala raditi, idi bez mene. Pusti me da hodam, pusti me da šećem, da naučim lekciju, kužiš, jer ako me čekaš i ako mi onda, znači, čekaš me, ja ti uđem u auto i onda ne radi. It's not gonna work. Pusti me da hodam do Mirogoja ili di već trebam ići, razumiješ? Tak bom naučila. Jesi ti jedinica? Mhm. Okej. Da. Razmažena jedinica. Jesam. Okej, dobro, ajde. Neću lagati, jesam. Zato i radim ovo što radim, pa skupa sam ja. Ko će to da plati? Sorry, Fernanda. Čekaj, htjela sam te pitati nešto vezano isto za tvoju generaciju. Jako puno je ekipe koje su depresivno, anksiozno, panični napada i ima jako puno ovisnosti.
Jel ti misliš da je to ono normalno? Mislim, Pa, nekak u mojoj generaciji nije baš bilo toga. Jel pričamo o Pričamo supstancama? o svemu. Svako malo čujem da je po Vrapču sve više i više generacije Z koja je ili pukla ili su im prepisani nekakvi lijekovi ili su postali stvarno ovisnici, kužiš. To, na primjer, mi smo prije gledali na to ekipa starija, star pa poludiš. Vi niste ni vjerovali u mentalne bolesti, da se razumijemo. Nismo mi ništa, mislim da se razumijemo, internet jako ima velik utjecaj na naše mentalno zdravlje, jer si ljudi svašta prvo i osnovno dozvoljavaju na internetu. Hate komentari and shit koje svi dobivamo u ovom trenutku, ja mislim. To ćeš mi reći nakon ovoga. Kak reagiraš ti na to, jel te to? Budemo došli do toga. Ali mislim da su mentalne bolesti od uvijek postajale, isto kao pedofiluk, razumiješ? Znači nije se odjednom rodio i rekao kao ja sam gej, razumiješ? Znači to je od uvijek postajalo. Samo što se sad to vidi. Prvo i osnovno, nije se ni istraživalo o mentalnim bolestima. Nemojte sad da sam stavila homoseksualnost i mentalne bolesti u jedan koš, jedno te isti koš, samo sam povukla. Ali su to neko tabu teme koje se nisu prije raspravljale. Ali konkretno što se tiče mentalnih bolesti, definitivno se prije to nije istraživalo. There was no science behind it, razumiješ? Lobotomija. Ljudi su bili kao, ovo je mentalni bolesnik, gurnite mu iglu u mozak kroz oko. Tako su ljudi rješavali mentalne bolesti. Ali da se razumijemo, mi ne pričamo sad o srednjem vijeku. To je bilo nedavno. Daj mu članak, daj helaks, daj nešto napiši i ide Što se tiče lijekova, treba paziti s njima. Naravno da postoje budale koje će, mislim, kakav je teren, jer mentalnom bolesniku daješ nešto što je very addictive. Meni su bili prepisani Xanaxi, recimo, za PTSD. Tebi je mentalno zdravlje bilo ozbiljno narušeno u tom periodu kad se dogodilo to s bivšim dečkom i stvarno nisam znala za PTSD, nespavanje, sorry radi toga, ali me zanima otkud uopće hrabrost, kako to da si uopće izašla van u javnost sa tak nečim? Pa nisam ja. A opet s druge strane, znaš, ja gledam, ako si već kao imaš neki influence, za mene bi to značilo da sam izašla u javnost s time jer želim da druge cure isto kojima se to događa, a događa se, a niko ne priča o tome, isto dobiju tako, ajmo reći, hrabrosti da krenu pričati o tome, kužeš, pa evo, reci mi, kak je to kod tebe išlo? Za početak, kod mene se nije pitalo, jer je to iscurilo u novine. Ja nisam došla i rekla moj bivši dečko je izvršio nasilje nadamnom. Ja sam potvrdila naslove tek 3 dana nakon što su izašli jer sam trebala sam dati izjavu. Imala sam saslušanje na sudu i nakon što sam to napravila sam napisala na Instagram, to je objavu što sam stavila, istina je, ajde sad pustite i cijeli slučaj i meni njega pustite da završimo to što imamo završiti iz poštovanja prema meni i prema njegovoj porodici. Sad, znam ko je, znali smo moja obitelj, njegova obitelj i policija. Čik pogodi. Neću, opet mi zakrulio trbuh, je Bože ako se ovo čulo. Čik pogodi, neću upirat prstom. On nema koristi od toga da se takvi naslovi pišu o njemu. A ja nemam koristi od toga jer prvenstveno sebično je, znam, ali ja nisam htjela da to izađe u javnost. Zašto sam znala da su ljudi glupi ko tocilo i da jednostavno neće moći koncipirati da se meni tako nešto može dogoditi. Zato što sam Haris tetovirani, razumiješ, još tad sa skoro 80 kila. Bilo je puno komentara kao i zaslužila si i ko zna šta se tu dogodilo i tak dalje. Ali, znaš šta, iskreno, na početku me to jako mučilo. Ali što se više žena ubija i što više imamo femicida i što više nasilja i što više svega toga, nije problem u meni. Problem je u vama. Neću lagat. I ja se pitam na kraju dana, ko je tu lud? Cijeli svijet ili ja? I ja nisam. Nisam ja ta koja je luda. Jer znam da nisam u krivu s tim što ne podržavam nasilje. I nisam za to. Kako si se osjećala u tom trenutku? U kojem trenutku? S tim da u tom trenutku kad se dogodio fizički napad, s tim da jeste se odmah razišli?
u tom trenutku? Baš vas je policija taj dan? Ne, to se događalo mjesecima. To se mjesecima događalo? Meni je samo taj dan jako pukao film i rekla sam mu ovo ti je zadnji put. Jer sam mu prije toga, kad me predzadnji put kad me fizički napao, sam mu rekla još jednom ja ću osobno otići, prijavit ću te na policiju. I on je rekao ajde. Ja sam, moj kognitivno-disonantni mozak je bio kao, shvatio je, neću više nikad. I onda sam ja idući put, kad me prikucao u pod, rekla sam, on je sjedio na meni, držao me ovako za pod, jel, za ruke. I su mene knedla u grlu. Pa jako je knedlasto. Pričaš o tome. Jako je knedlasto. I rekla sam mu, makni se s mene. Vrištat ću, rekla sam mu 3 puta. 3 puta sam ga upozorila. 3. put sam počela vrištati. Ali onako, nisu susjedi mogli ne reagirati na to. Baš sam si dala. Jer on je mene u tom trenutku počeo gušit, kužiš. I svaki dah sam trošila na to da vrištim. Jer sam bila u fazonu, you're not getting out of this. Ubio si me skoro, majmune. Pritom, nasilje, uvijek stavim sve karte na stol. Nikad me nije ošamario, nikad me nije pogodio šakom u glavu. To se nikad nije dogodilo. Ali da me uzeo, da me znao baciti preko stana, da sam znala ovoliko glavom od radijatora sletit na pod ili na krevet ili na neku stranu, da me znao gaziti po podu, pljuvat, vući, bla, 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 sve je radio. Osim šamaranja i udaranja šakom u glavu. To se događalo mjesecima, samo mi je taj dan pukao film. I neću nikad prestati pričati o tome. Pa i nemaj. Nikad neću prestati pričati o svom bivšem dečku koji je izvršio nasilje i osuđen je zato što, baš zato što se meni to toliko predbacuje i toliko zaslužila si, arsa on, bla 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 bla. Dok se nasilje ne prestane događati u našem društvu, ja neću prestati pričati o tome. Jako je jednostavno. Meni se ne da. Kao, I'm tired of it, kontaš, ne da mi se više pričati o tome. I ne volim činjenicu što moram pričati o tome, ali moram pričati o tome. Jer koliko god da mislim da sam postupila skroz krivo što se tiče svoje reakcije na nasilje, prijavljivanje, iako je to nešto što je dobro i što se treba raditi, razumiješ, ali kad to napraviš završiš ko ja očito. Jedina stvar na koju sam jako izrazito ponosna je taj video kojeg sam snimila, način na kojeg sam analizirala njega, primjerima, pokazala primjer kako to izgleda, da nije, jer gle, nažalost, puno više će klinci i mlade cure slušat mene nego nekog stručnjaka koji će pričat iz science perspektive. Da, ti ipak imaš iskustvo i znaš ono što se sve točno dogodilo. I ne zbog toga, nego sam im bliža kao ličnost, kao osoba. Da. Jer doktori opet, kužiš ti kada tinejdžeru spomeneš, aj sad idemo slušat profesionalno. Da, sve nešto općenito na nekakvoj teoriji, a ti si u generaciji, ali šta misliš koliko se to događa? Oko nas? Jel imaš nekoga iz svog društva, okruženja? Svi su proživjeli neki oblik ili emocionalnog ili fizičkog nasilja. I muškarci i žene. Nasilje je ozbiljan problem u našem društvu. Da se razumijemo, muškarci jesu fizički jači i sad ne znam kolika je statistika, to bi trebalo pogledat, možeš to istražiti, koliki postotak kriminala bilo kojeg, za koji postotak kriminala su zaduženi muškarci, a za koji žene. Sam ovo sad dobro izgovorila. Mi nismo u kriminalu, kaj briješ? Šalim se, platila sam porez. Ali ima itekako jako puno nasilja i nad muškarcima i nad ženama. I pritom jako puno nasilja nad muškarcima izvršavaju i muškarci, da se razumijemo. Jer, gle, ja volim feminizam, volim žene, ali preuzimanje odgovornosti. Ni mi nismo jednostavne u vezama. Evo sad prva pričam za sebe. Ja kužim zašto je on došao i prikucao me u pod. Zašto? Zato što sam mu išla na kurac. Zato što prvo i osnovno može, jer je jači od mene. Dobro, to nije opravdanje. Nije opravdanje, ali ja razumijem kemiju. Kiki uzmeš stvari i odeš. Znam, ali ja razumijem kemiju koja se događala u njegovom mozgu. On je mene pokušao preodgojiti. On je meni pokušao nasiljem dokazati da sam u krivu i kaznit me. I get it, but it's wrong. Ja, iako sam ponosna iskreno na sebe što nikad nisam digla ruku na njega, iako sam imala potrebu,
Neću lagat. Ali iskreno, svi smo mi jednom doživjeli to, ali bi ti sad objasnio par stvari, kužiš, ali bit je samo kontrole. I nisam. A možemo se nadoštukati na reactive abuse, što jeste u principu provokacija. Znaš ono, kad te, sad da te gađam, ono sad tu, ne znam, govnima, 5 minuta, razumiješ, bit ćeš kao, aj nemoj, prestani, kao smeta mi to, aj nakon 10 minuta. Aj, nakon 10 minuta ćeš ustati, razvalit ćeš mi šamarčinu, razumiješ. To je isto jako bitna stavka u vezama, jer on je meni to radio. Točka. Ovo je moja izjava. On je meni to radio. On je htio da ja njega šusnem. Da mi može vratiti. Da me može izrešetati. I prepoznala sam to, jer pritom u razgovoru s njegovom bivšom curom koja se meni javila i rekla je kao, gle, sam da znaš da nisi sama u ovoj situaciji. Nas dvije smo pričale, zato jako krijem njen identitet i ne želim da se, to je, she's mine. Ona je isto bila fizički napadnuta. Da, ali da se razumijemo. Ja sam nju pitala, dobro, jesi ikad razmišljala o prijavi? I ona meni kaže kao, gle, koliko god da je on u potpunosti u krivu u toj situaciji, on je mene znao isprovocirati do te granice da ja dignem ruku na njega. It happens. I zato kažem, svi mi imamo maslaca po glavi. I zato psihoterapija, zato mentalno zdravlje, jer nismo svi sveci, nismo svi tak bezgrešni i nismo Isus. Nismo fakat Isusi, ne? I reactive abuse je pogotovo sad, ne znam šta je gore koga vrši iskreno, ne znam koji scenario je gori, ali je stvaran i događa se. Neću pričati o njegovim bivšim vezama i o njegovim bivšim curama, bile one javne ličnosti ili ne, ali gle, ja sam dobila rečenicu od njegove obitelji na početku, drago mi je što je našao curu s kojom se neće tući. To je obrazac. To je obrazac. I zato kažem da sam jako ponosna na sebe što nisam nikad digla ruku na njega. Jer pritom znam da bi mi se napio krvi da jesam. Jednom mi je ušao u osobni prostor, zakucao me, kužiš, nisam mogla nigdje jer je stavio, unosi mi se u facu, ja ga gurnem i ga visok, nabio se na kvaku, kužiš. Ja sam slušala o tom kako se on nabio na kvaku do tog zadnjeg dana. Kako sam ja njega fizički napala, kako sam ja ovo, kako sam ja ono. Znači, frende, uneseš mi se u facu, kažem ti 5 puta, makni se. I to je reactive abuse, upravo o tom pričam. 5 puta ti kažem, makni se. Ne osjećam se sigurno, kao paliti se fight or flight. Kužiš? A zamisli da sam uzela da sam ga iznabala s nečim. Ja sam ga odgurnula. I sam se nabio na kvaku, evo vam sad jedan guilt trip, javni jedan guilt trip. Sam si kriv što si visok, pa si se nabio na kvaku. Kužiš? To nije bila samo obrana. Nije on mene fizički napao pa da sam se ja samo odbranila. Ali sam ga odgurnula zato što sam se osjećala nesigurno i zato što sam mu 5 puta rekla ne unosi mi se u facu, ne možeš me pribiti u kut prostorije i ovak mi se kakva je to dominacija, kakva je to, what type of asserting dominance bullshit is this, kontaš? Jesi se bojala u jednom trenutku? Jako sam se bojala. Jako sam se bojala u svakom trenutku. Iskreno, jesi čula ovo? Yes. Ide jedan McDonald's nakon ovog. Bojala sam se u svakom trenutku zato što sam znala da je to čovjek kojeg jako volim i koji bi me trebao čuvati, a u stvari me povrijeđuje. A kad si ovisan o nekom, kognitivna disonanca itd. Znaš da te povrijeđuje, znaš da nije dobro za tebe, ali ne možeš otići. To sam te baš htjela pitati, htjela bi nekako i završiti s tim. Na kraju dana to je bila osoba koju ti voliš, dijeliš život, budućnost neku planiraš, zajedno ste po cijele dane. Kak, na primjer, kad je nakon nekog vremena, kad je prošlo, kad ti malo to sve sjelo, mislim, nije ti mogla nikako sjesti jer si bila fizički napadnuta i zlostavljena i tak dalje. A kak si poslije ona gledala na to? Jel ti on u nekom trenutku možda čak i nedostajao? On će meni nedostajati zauvijek. Jer sam u toj love bombing fazi našeg odnosa i on meni pokazao svemir. Love bombing je opasan jako. Je. I ja sam se u principu konstantno vraćala viziji njega koju sam imala. Ja
Da, ja sam imala ideju. Da. I potencijal sam vidjela. Exactly. Pa zato ti kažem da smo više manje svi prošli tak neki oblik, takvog nekog sranja. Jer je stvarno učestalo, čovjek ne bi vjerovao, treba provjeriti. Mislim, statistike ne postoje jer se ne priča o tome, ali, kažem, na početku je stvarno, ja sam prvi put u životu muškarcu izgovorila da ostanem trudna, rodila bi ti to dijete. A ja sam od uvijek stvarno bila ne anti-kids, volim djecu, mislim da ja osobno nisam baš materijal za roditeljstvo. I prvi put sam u životu pomislila, ja bi voljela imati djecu s tobom. Znaš šta je on meni pokazao u tom trenutku kad osoba poput mene dobije neku potrebu za majčinstvom, da kažem, za roditeljstvom s njim. I falit će mi zauvijek, ali neće mi falit on. Falit će mi vizija njega, koja mi je falila i u toku naše veze, da se razumijemo. Tako je kako je. Jesi ga sad preboljela skroz? Pa iskreno ne znam. Ja mislim da jesam. Pričam sad sa ovim... Joj Bože, sad čuje, ali si dobila ekskluzive, stara moja. Pričamo... Meni je to normalno, zato što ima nekih dijelova u tvojim rečenicama što ja mislim da smo svi živi prošli. Ima. Sve žene. Od love bombinga do Mislim, neko te na kraju dana prebio koga si voljela, pa to nije... Ali nije samo on. To može zvuči dobila si batine, ali to je osoba koju si ti jako voljela. Da. I s kojom si mislila imati život. Da, ali ne samo to, nego doživjela sam kao dobiješ batine i ko klinac i sve to. To je i u školi nekad, i kužiš, i to su sve ljudi do koji ti je na neki način stalo, koji te povrijede, tak bez veze. I onda si ti kao, i onda ti još na kraju niko ne vjeruje. Kad dođeš kažeš, ovo je presuda. This shit happened, gdje su ljudi lažu. Nebitno to, nego da se vratimo na love bombanje i na preboljevanje. Pričam sa svojim novim situationshipom jako puno o tome i ja osobno mislim da sam preboljela, ali nikad neću zaboraviti oprostiti tu situaciju. U smislu, oprostila sam ja njemu kako bi ja mogla nastaviti dalje i kako bi ja mogla pustiti to, ali kao nikad mu neću oprostiti način, pogotovo nakon što se sve to dogodilo. Jer svjesna sam svojih riječi koje sam izgovorila da mi je jasno zašto je on mene fizički napao. Ali da ti dođeš, slikaš se nakon toga sa mamom, objaviš sliku kako ti poštuješ žene. Istu tu majku koju je predamnom nazivao kurom, koju sam trebala, ja te korigiram pred tvojom mamom da svoju mamu ne nazivaš kurom, majune. Kadem. I onda se slikaš s njom i kažeš, uz moje ime i prezime nikad neće stajati nasilnik. Da, hoće, stoji, imaš dosije o tome kako si nasilnik i kako si izvršio nasilje nad ženom, domestic violence abuseru, doslovno hoće, zauvijek. Da li si se ikad nakon toga čula s njim? Ne. Kažem ti, zadnji put sam ga vidjela u policijskoj postaji kad je ušao nasmiješen od uha do uha sa ta 3 policajca. Ili 2, koliko ih je bilo, nemam pojma, gledala sam njega u šoku i vjeverici, nisam mogla vjerovati. Kad mu istekne zabrana prilaska, bi voljela sjest pred kamere s njim i pričati o tome. Stvarno? Da. Ako nisi kriv. Hajde da pričamo o tome. Do kad je zabrana? Ja mislim da je znači 3 godine. 3 godine od prošle godine. Znači sad je već prošlo godinu i nešto. Ima vremena. Ima vremena. Misliš da bi on htio sjest s tobom i pričati? Pa naravno da ne bi. Nasilnik nikad neće priznat da je nasilnik. Silovatelj nikad neće priznat da je silovatelj. Ali kad je već samouvjeren oko toga da ništa nije napravio, ajmo pričat, ajmo razgovarat, ako nisi kriv. Ne vidim problem. Kužiš, zašto ne bi pričali o tome? Pritom, ja imam još jako puno materijala kojeg ja nisam objavila, kojeg bi voljela raspraviti. Zašto da ne? Jer ima još jako puno materijala i lekcija koje drugi ljudi mogu izvući iz toga. Samo što čekam. It's his turn now. Mijenjamo se, kužiš. On se oglasio nakon što je izašao iz zatvora. Ja sam očekivala da će biti čovjek, da će doći reći ljudi sjeo sam, debil sam, idem malo raditi na sebi i idem se sabrati i ne biti takva više kretenčina u životu. Ali on jednostavno misli da nije u krivu. I misli da je to što je napravio ispravno. Iako negira sve to što je napravio. Nebitno. Uglavnom, voljela bi sjest pred kamere. Jer kao, ajmo pričati o tome ako nisi kriv. Kad završi nakon 2 godine
zabrana prilaska kad završi, voljela bi se ja s njim pred vas kamere. mogu ugostiti ako pristane, a makar sumnjam da će se Ja to sam dogoditi. i na Voškestu sam to rekla i svaki put kad uhvatim priliku ja kažem once again, ako nisi to napravio, dokaži. Ja sam dokazala da jesi. I osuđen si za to. Aj ti dokažeš da nisi. Jer da se razumijemo, lagat za takve stvari je isto onak malo ilegalno. I ja bi snosila posljedice. Jel? Što je najgore, puno je lakše dokazat da neko laže nego da ti se dogodilo nasilje. Ja sam imala jako puno digresija, završit ćemo s ovim, ne, sve mi neću pričati o ovom. Ja sam imala jako puno sreće što sam imala slike masnica, što sam imala snimljene razgovore, što sam imala sva ta sranja. Sam imala jako čvrste dokaze koji ljudima i dan danas nisu dovoljni, znači presuda, dijagnoza, slike, ovo, ono, bla, bla, i ljudi su i dalje kao ne, to se nije dogodilo. Ili ako se dogodilo, zaslužila si, treba jače. Tako da, što se tiče toga. Rekla si da si s njim osjetila nekakve majčinske instinkte. Šta misliš o braku i djeci? Jel se vidiš? Mislim da je dijete najveći životni projekt kojeg možeš uzeti u obradu i mislim da je to ozbiljan posao. Voljela bi usvojiti dijete, jer iskreno zanimljivo s obzirom da mi jako puno ljudi piše komentare kako će tvoja djeca kad... Nemam srca donijeti dijete na ovaj svijet. Zašto da ga donesem? Razapnite me. Radije ću u svoje dijete dat mu dom, dat mu ljubav i dat mu nešto što mu je oduzeto, na šta ima pravo. Mislim da se razumijemo. Ako se meni dogodi sa osobom koju volim i da smatram da smo dovoljno kompetentni i sposobni biti roditelji, naravno da bi voljela, ali do svijeta je, nije do mog izbora tu konkretno. Ti mudro zboriš za nekoga koji ima si... Za glupu kuriju, da. Za glupu neškolovan. Ja to nisam rekla. Ali ne, mislim, ja kažem da drugi ne moraju. Ali, kažem, ovaj svijet je strašno mjesto i užasno mjesto. I hvala Bogu nisam u Gazi, hvala Bogu nisam u Kongu, hvala Bogu imam pravo na pobačaj, hvala Bogu imam ljude koji me vole i koje ja volim. I jako sam privilegirana i jako imam lijep život kojeg sam si sama napravila. Ali život je jako težak i jako zna biti ružan. I ovaj svijet je jako ružno mjesto i ovim svijetom vladaju jako ružni ljudi. I iskreno, nadam se, mislim, gledam po sebi. Kužiš, ja sad da mogu birat jel bi se rodila ili ne bi iskreno prolazila kroz sve ovo. Neću se da se razumijemo. Ako hoću, otići ću u Švicarsku, napravit ću to po proceduri. Ali, kažem, this is bullshit, kao, once again, samo da spomenemo Gazu. To se događa, trenutno. Ja ne želim živjeti u takvom svijetu. I don't wanna fuck y'all. Mentalni bolesnici, radite na sebi, kužiš. I to su stvari na koje ja jednostavno ne mogu utjecati. I zato me boli, kužiš, zato imam problem s tim da donesem dijete u svijet. Jer kako da ja jednog dana objasnim djetetu svojem kak stvari funkcioniraju i ja sam ko klinka isto mislila da ću ja promijeniti svijet i nisam razumjela zašto mi se ljudi smiju, kužiš. Bila sam dijete pa sam možda bila i slatka u tom trenutku. Ali ne može isto kao što ne možeš promijeniti odraslu osobu, ne može čovjeka, ne možeš promijeniti ni svijet. Možeš utjecati i napraviti svoj kružić, svoj balončić i svoje neko carstvo i napraviti ga što boljim mjestom i da ljudima koje voliš, do kojih ti je stalo, osiguraš što bolji život, da. Ali na kraju dana mislim da zaista ne bi imala srca. Sad da ću baš biti kao da, sad je vrijeme za dijete, punjena paprika, idemo, razumiješ? Fakat ne bi, mislim da mi to iskreno neće pasti na pamet jer vidim šta se događa. A i pritom svijet je odavno otišao u kurac. Znači kad neko napiše idemo u kurac, ne idemo, već smo u kuracu. Tako da osobno ne bi to htjela priuštiti tom djetetu, jer ja, once again, polazim od sebe. Vidiš Niku preksutra, onak, trudno sam. Ne. Ali ako ću imati priliku usvojiti, jako bi voljela usvojiti. Lijepo od tebe, ja mislim da je to prekrasno od tebe. I ako bi voljela imati dijete iz probete, jako zanimljiva tema koja se isto povlači po internetu. Neki dan da ga uzgojim ko pašče. Jesi vidjela to? Nisam vidjela. Nisi vidjela to? Propustila si, jako zanimljiva tema. To ću mi pokazati poslije snimanja, može?
Imamo još 5 kratkih pitanja za tebe iz rubrike 5 kratkih pitanja. Slušam. Najgangsta stvar koju si napravila? Isuse Bože, ne smijem pričati o tome, zatvorit će me. Majke mi, stvarno, mogu ti ispričati nakon kamere. Ajmo neku najgangsta stvar koju si napravila da je legalna. Hoćemo to? Aha. Sjela sam na motor. Okay. I vozili smo se onak jako brzo na motoru. I bježali smo od... Ne možemo pričati o tim stvarima, razumiješ? Ne, okej, sjela si na motor, to je najgangsta stvar. Ja sam se neki dan vozila u tramvaju, to meni isto bilo gangsta. To je hrabro. Što bi voljela da nisi napravila ili da se nije dogodilo? Sve je bilo kako treba i vjerujem planu kojeg svemir ima za mene. I would never take anything back, except the things that I've said. Okej. Najveći blam koji ti se dogodio? Ja se blamiram iz dana u dan, svaki dan. Probudim se i razmišljam o tome kako ću se danas izblamirati. Što bi voljela promijeniti u svojoj okolini? Sve. Cijeli svijet bi promijenila. Jednu stvar da možeš promijeniti u svojoj okolini, što bi promijenila? Raznijela bi kompletnu planetu Zemlju, iskreno. U stvari ne bi ju raznijela, nego bi ju pustila, kužiš, eliminirala bi ljudski rod. Pustila bi cvjetiće i tratinčice i bubama. Znači, da se pita tebe, nas ne bi bilo. Mog podcasta ne bi bilo. Da, ne bi nas bilo zato što smo invazivna vrsta i ne utječemo dobro na ovu planetu. I said what I said. Ok. Kad si zadnji put bila onako istinski sretna? Sad. Stvarno? Sad. Pa hvala ti na tome. Ja ću to prepisati sebi, ali to zbog mene. Prepiši sebi, da. Trenutno sam u ovoj fazi. Ne znam što da ti kažem. Budi ovako otvorena kao što jesi. Neću reći promoviraj nasilje, nego pričaj otvoreno o tome, jer mislim da stvarno tako doprinosiš i drugim curama i zajednici i apsolutno svim ženama koje su nesretni. Za mene si stavila bez daha i riječi više puta. Prekrasna si, ostani tako kakva jesi. Hvala ti još jednom što si bila u moj bumu. Hvala što si me pozvala i nadam se da ćemo kroz 5 godina snimiti još jednu epizodu.